want to make sure all the options are open as that وزیر دروی امریکا مایک پامپیو دبیجت از گشبینم بگهشتن به انجام کاباش دناوبرا ترکیه و کردن سوریه پشتی پیوندیا دگل وزیر دروی ترکیه مولود چاوش اغلو. مایک پامپیو گوتا روزنامه وانا اما فی ترکیه یا خو پاراستن جتیرور تدگهین لی ام هر وساد زانی کو او کسین نتیرورست والکلک ما شر کرین هجی پاراستنه و گلک هیرکاری ماین ام بحث بکین و از گشبینم بگهشتن به انجام کاباش. مجارا پیوندیا تلفونیا پامپیو اغلو چندین آلیندی بخواه گرتن و جوانا سوریه و امریکین گرتی لترکیه. وزیر دروی امریکا لابو ظبی راگهاند دانستاندن کردان دگر رژیم سوریه و های ببت بشکا برفره یا چارەسەری ڕەوشە سووریە. مەزنە کاربدەستێ ئەمریکا بە کێشانە هێزان ژێ سووریا بە گوهڕینەکە تەکتیکی ناف کرد لێ پشتڕاست کرد و ئەرکێ ئەمریکا یەشارێ دژی داعش و بەرسینگرتنا ئیرانê wê berdewam bêt. Li dirêjahiya daxuyaniya xwe Mike Pompeo rixne li rêveberiya berê ya Amerîka girt û got siyaseta Amerîka li ser demê Barack Obama bû egera berfirehbûna Daişê û zêdebûna bandora Îranê li rojhilata navîn.